Salani marofusula ale toyo yese leo mai ana pai la fono walta ko ina li tu mano ia Falealili ai o te o fono fatu ma fata fatu le pai ma volunga o sunga fa fene ki te blangi la sunga bismaka ia pai la voe ma ta ia le yaso e mata mo fia si manga ma mau ai fo fe au e ta te tar no ai meta pop ia ma fe au le tu e te nei ta to e ta to si sta mo le nga fa te tele tu sai ma le fa manatu ia ta un fai ta to fa mo le so ata no fa foi la ufio le cristene ma le lau le ta to Asosi o fe Lafumanu sa mo tu la nga to fiuma ia pa io sam fai na sa mo poto ia malu a watu kumai te mari i whai launga whai tu matausi. Sa wau te mai tai se yo lawe lau whai whatoanga uma ua tātou au whanga potopoto mne yaso. E la ngona ale nanga whanga e tia o na ua whatau nuu whangoe moe nei. Mai whawhtai mo mua, whawhtai le whawangawanga ina o le whanua me lau ai nei, na tu ai pēr le e tasi foi o fai whātanga siri tātou matunu o na foi whai warofi lima mai e whaina nā te i whai whatola waile nā whātai le whiunga ngā whtasi a whimona Sarah Mission Whantua Tene teiki no samba i nei e a ono tau anau a tualto ina nei ai e so uma wai e so uma so se meo tau langa ma te whtau i en fui he invites me to come. Au te rita i tei o whai pule o te re ministafo. Na mai a refa sino mai le tonga vau matua sai ai. E o mai laba te asia si mai mo so le pa, o whai ti la pia, o whai le hani. Au whatu puteleina na Manupapalagi. Ale nganga whaftai, ia ua tau ave o na alo le whenua. Tasi a whimona Sarona. Ma le whiunga e tuala, ia ma le pai ala ina whaftai, tau te saude after 5-6-7 years. Tau ana aku i mone whafomate le tue mafutau le tue o mai fwoi nei. A whaftai lau whiunga le tene whiwhiri nei, this is the moral.
tai ono le tawa me ino ngaluenga. Tato umalava e leto e tawa wa ia tato tulanga fai me whanga le tunu. Whanga povi, whanga pua, whanga moa, whanga mamoe, whanga umaisi mea. Ai ono le aso le nei, le aso o fitfili ai, le fionga il plesteni. Ora fai me tau le POVIMUA. Salo se POVIMUA mo mua nei. Salo tau ni muri mai le wali ia talo mua, maisi mea ia faso. O se mea le lei kato. E ratu e na whaftai, una whamano. I lau fionga il plesteni, ia martato lau afono. Lau ia na tasi tato filo, ingan tato filo, ia aleu patalo tamu. O whamai moe, ina ia tau mo whai e tu whatasi loto manganga pensano i e whapenga te au nei. I rei whai mo firme ne whamau poponga tato Asosi o Lafumanu. Ngai tofu a tangata mauna mana oma, tofu fo tangata maruna finangalu. E o le la sanga ta ua lea ua a mata na toe wha tapu e le Pelestene ma tato Asosi. O te tatalo atuai i leo whai whatoanga umai leso. Ia o te lo se tatu toe ti mata le nei. Ua tāpena foi le tūlanga le tātou mtanga luenga. I le tūlanga pito i siri tāwhea ngai e sosoani mai ai. Le la sanga fau le la tātou wa ngai mori kumanai. E nā lava tō te vai i mea i e whaatino atu. O te taualanga pele au ma le pō i le tau loto lava lea. Ia lava mea ai mo le tru. Aua le tātou wana whanamolango i mea ano fasi mai whapa. La wale mau le uma. Tei uma o te whakari ai e whaiwa i se serenga po talomua po wharinga whatoanga o le ala. O le whiau lava le nā o le momoli a Samoa. E whawhen whatino mena, e le whatino e risi. E whatino tātou. Ia whai whatoanga, ia matulanga uma lava, o lea lava lau man, o lofa whanga. Ia, e tāua uma lava mea ia e whasolo le tātou tanga le mo livestock. E fo ie le mo whai ana tau mo alo langa, tekni nei mo tātou waai, swinga te tele mo tātou waai le lalulangi, tāwi ringo le lalulangi, tupu whawhita au ia tunu tene e bea tātou. Si i tau suau a fia tātou. Si i tau o lomai whafo a fia tātou. E reira se si mea tātou te tua iai. E tua tātou ia tātou. We have a lot of resources available back home, especially land. Tātou te silfia. Tere manonoai tātou whanua le whatoa. Tere manonoai abanoa. E mawhai ai na whatino se atina e tau Manupapalagi me homo whanga ai reo whatinoa. E watu e pēra o whamarosi, na o whionga le Pelestene, ma tātou Asosi. Ia lapa lau tau unsak, tangai tere Asosi. Tere Asosi e rece Asosi mo mole na whain tātou iei mo fo isi Asosi. Ia tātou me voile le tonga la inga, vole si matu. A rua le fo lava matele o tātou confident and satisfied and then we live it. Well, there's a sustainability, well, there's a continuation, well, there's a whai na tupu mai le ang whai whatoanga i generation 4 mai wa e se whai o la tōma whau. An winga na rautala le whatoanga le o le winga na o le whai mawainga. It always goes back i le model, i ma le model, na design na i le whionga ia hui moono whatoanga le nei. A tōne te le fo iso nā o matau mo tātou umalava. Leo tātou o mai. A mai leo ta povi po se meo ta sipa vanurima. Nua ue fo ina ia povi, nā vai tau, taimio bin stawa to anga te ngā misafoni. Ta povi murimuki ana, e staria. Na sawero ta mano na mai manu ma whaia o o mai. Nua me tā ua. Pau, mui vai. E matiu te loa tamata e ona manu, whaai nua nufe, pasta, whaai kui leo leo. Mena e tā uai whai whatoanga e tino ue vai luni whatoanga i rei. Pei tā,
ia ua alua whapelei tātou. Te rei roa po le matomtanga luenga, te rei roa po le asosi, te rei roa po le whaiwhātonga lava ia. O tātou oa I lava whapea, o leise whesota inga le rei. Whai eina toi reconnect, o mani mea lea, ia whetali ai, tali ato le malo, tali me la whaiwhātonga, ma tali mai o e sapaleia, mai tātou poki. Ena le masina lo leo na tu lai, se mea le rei mo tātou, e wha aua wani a tina. O lea ua mai tawina, tēne whasipovi re mai mai whafo. Whai eia so sisi povi, ma mo po masima. Tātou tama mawhai fo e le fresh meat mai whafo. O loo whatatani mai tātou maketi tu tuila. Whatatani mai tātou maketi tu e lau. Maple Islands tonga Fiji, sa Fiji if tau sau resident te atu nei. E was 45% o le meat leta ma mawhai Fiji. E whawhanga I Fiji. They never depend of import. E o fo le moa whapena fo. Ma moe whapena fo. O lono wi, lau whionga Palestine, te rea tātou anga. We have a lot of things to sort out. Al wha tupu manatu. E ne whapena whai tupu nei. Ai ma nei aleso. O leo o tātou amata. Tātou toi o mai toi revise. Ia ma toi tilo. Where did the association break down? And where did we leave it? E le whaoua. Why she made toi whai? Why she made the town of Ataunu? How can we come together again to reconnect it? Work forward. O tā pena foi se matumtanga mema, nai tot si fia. Tele mano noi foi whawhitau ia, e tali ia le tunu. O telephone complaint. E o al tato lori whasipovi rea ia, e pisa fo. A whai atu lori whasipovi rea o tu al mei ia, e tai mai ruma ia, e tio fo. Ia lawa lea wha manatu le tunu. Tau whai tato ngā kui whatasi manitanga lema. For the last project no matter noa I mafui mono e sera. O le alpa tua whatui nei. That was the last biggest project no e fund the World Bank, but ADP. Ina whatoa o minista e lua fesu ono. E uwha mabai loa. Wasu fitu ya ele roko whena o ele tau whainana. But there was a big plan. Whaina alpa tua nei. Tani mai le tua ato nei. E ma matata noa I lawa I lana upula ni whamea. Tau marana rui a whai mai. Tau, wa tau na whai se tula a whono le tatou malo. E au ai nei tue whasia whasa mua pot. Wa le Salani nena. O le matuate lea I ana a fianga o le livestock I Samoa. Whama o le tatou mea nei tatou whamea whasa mua. O le whaalalo I tūlanga le whai I whanawelake. Au whautua ina, whaumai tupi. Tima se lau tāla, o le sua nā tātou. E rei mawhai tātou tau whia tātou, tū maleanga whasa moa. Tima se lau tāla, sua nā, a rea lawa tātou vai. Se povi te le worth, rua afe, pe toru afe. Ai tai atu I se sua nā le, tima se lau tāla no whaupu, ina pe hafe tāla whau. Na voi nati mai e watu pa ia wana manu o tatou whai whatau. A whai wa tatou o tatou invest I le mele nei o le livestock. You have to make sure you are enjoying your investment. E le whapea e sau roi whare me lave fufuru mo se furu po le musi. Ai te tau nei tiro whatua whalalo lava se manu wa e le tu e manapia. Ia po se stia wa lava matuero na beni ma leo tana wa fua. Avero il supermarketi wa te nena tu te mo wa. Poni puru foi wa rete mana unia wa te lepe pa. Apena. Ia poni manu foi wa tiale ma le te fa na fa pena fo. Ai e va tu pentu na no na fa na ta to kuspisupo. Ana lima se la tala ai kita na ta tele a feta na sua. Ao tima inga e va. Awai lema whaina tupu le tatou
atina pe a fa pe fainga lea e leila lo ifo tu lo lava e le te lone te o sela ta a fa tu fa tasi po vi facile tu nu mene fa la bela e leila lo ifo se lau po vi anu vai asu tato fainga fa la bela bele anu te mini maliu sa fa i va pe ponga mea uma o le tato te vai le anu mena ia e lea ia atu malo ia manufanga tu prova vita uri me mana mieto soni na jaure malo o le fa tu atu ile awala ina ia tupu manele ma ia e sele ilau fa to amno le fa ai fa pe foi fa tau ma tau te mo ki no kava tu pena anu wa fa ti no wele fa no fie o pa o mo li o fa ngaina vai e no fi mas Tony has been a better about Emma. The air and I maintenance if I told you you estimated yourself how much to maintain this sort of farm. Yet a teach. We met to Mate to the lake. Ya are the lay, la man of a farmer, a malatupen of our mind. Ya, onai to another. Vatu nei tengi o fatel tavita to mai tato pogi tono skopia. O stopia, e la vatu la tu lalo. O le tasi le nei tu. E ta tau na ia ia auto uma lava la fai Lafumanu. Ala isa o stopia, e matua fai na ta na e faatino tu langa le maintenance. O I e fai longai, o I e fai nuvai ai, o I e siaki ai, o I e mastai. O I foi te ilo umai lava me te ilo ai POVIMUA lato fai nubela po lato iwo. O e whapena ma mo te mata e fai Lafumanu. E call the animals by name. Pea e manatu lava tu langa le whanalati. Ka wana ini nei tama sto. Ua na beto o toro e call by name. Ua tamana te wala o mairo le lava. E whapena u tato ilo uma lava tu langa o le. A fai le neina. Al nei tai au, ia, e whai tu leo, e whai mawhoma tātou malo. Nei tanga venga, watu ena whamarusi au, na usuma e kristene, ia onsa i, e le whai ngofia ngā venga pati hatu lue. O lero loma nei, le whai ngā malanga e o i Vanuatu, usaru nawa si fia. Tau no wa inisio tātou Asosi, ko umana mātala noa man minista o whātou anga, ma fai ngā whai wawan watu la ena te tawia tātou sautanga. Tātou e vai kora lea wale i whai nubo mei tātou breeds. Ni masta kia fo. Tātou fwoi mai nei hiti, Tatalaina Aloaia, le Salani mai le EU, ia mai le FAO, $1.2 miliona. Tala Samoa, €1.2 miliona. E vai tonu i Aso Lua, whiti tato. Ai patino tonu a i whanako putonga. E mwina a fia i tato le sosi rau man. Wai whatoanga, o leo whai whaipa. Patu no whai marosi langa leo, te marosi te ri sabai. O te vai meo te whono e whono uma leo whai Lafumanu sabai. O no lai tau a mata sabai tatou, o leva tatou. Leva no mai sabai nei, na wati fia a parauli e watu foi la u whamalosi tato malue watasi o le fio mai wetso ia tasi lea pai whatoa masinia i tono sa la whai whakakai o le fio mai le soi whamawopo tato whamamoe o le whatu atoa na ene le umi se uku masitala o le ngā whaftai e tato Asosi o no whamapu e ina o tato POVIMUA. Ma ora te tago, POVIMUA i tausanga uma. E mai whatasi ei nā tau o manu nao e tufa la tau manu. Ua interpret uma tātou i nei polu e tau whesu ia i masawai, ma mai sawai nei e watu tātou i sawai. I nei ma whaina tuku le nei POVIMUA ni viru POVIMUA. Interaction ato ni. Ya, manu e tele tātou waso, o le sila la leo tau sila mai wato ina wato vai ia hani. Anu al foi sioki kako suka, ya.
Tatou lea, watu pēr whamalosi lau whiona i te whono, e ma tatou Asosi lau whai whatoanga i asanga iai ai o tai, o sai, iai lava se me tau tatou sauta, iai ma tala lo whai toa whaminista, tatou whasoa. Ma vai ne bloketi ne no tau nei approach to le FAO. O ia nati fia nati konsale de FAO. Ai Polokalame wala so swani mai e kon fatu la mana i tatou ntarani nei. Manu te reina lau sunga e whawhenei taulangi, o peron sei fua wai. Te wa pui tate le whai. Si nei molo sei fua lau lei. O wala langi ma wal tatou o whai whatuanga umai sango, na msame umaturo lau. Awai tonu lau ma pomi hi whatau husa pomi. Manua tātou tai au. Ia, te moi te tātou pati tere nā i te rāna na tō ki. Kau ngai re limi sta. Ia, kai iro leo e whai mo se kōnga taumura mōri o le Asosi nei. I le komiti whaafoe, e te nana fōi i a sui le Asosi. Ia, a me se koe le pa ia o le malu o la Aufai Lafumanu o le tā mō mwhanu kātou poto le nei tae au. Ia, e mōre toi na mātou whaafutai. A māroa i lau whionga, tanoa fōi le nei tae au. Mata mō fie le saunoanga le nei tae au e reise vāenga e le i o iai le te mainga. Ia, me se fōi le lu tauina o le Asosi nei. Ia, me se fōi so se whai Lafumanu lawa i te tono rea tonu. Ia, o rea nganga le nā o le whionga le ministama le tanga buena. O ro o tau whai po i ai, ia mo whainga whapaanga Asosi nei. E mātou te whaafutai po i lau whionga na tanga buena. Te lo sosoani e whamanu e ina ai ia tātou whai whaatoanga nei. Tātou poroketi sosoani o lau tono tanga buena. I le South Proud. Ia, a pia hoi le turai mai o le Aufai ma le Piras. Ia, o le tātou Polokalame hoi a le Skatak. A le Malo Saina. Ia, ua te goa o le tera sosoani ua mawhai o na sosoani mai a mātou e whaelelei a ia mātou ati na e tenu nei. Whamaro tuai whaafutai. O lea kua sau noa isi au ala e mawhai o na ho mai nisi o whamanuianga i le Aufai Lafumanu. Ia, o lea nganga raba ia o le whaafutai i le raba mātou upu. Sisi o mai le tua i mātou roto whaafutai. Wa ana le ai le mālo, o le mutanga ruanga e tātou te saibia, wanoa whapenei. Ia, whapenei raba e o loo kero mātou, o loo tau pai, i banga mai pai ia tina nei. Ai peo tūranga leo, le uinga leo, o le tae ao le nei. Nei e mawhai o na abatu poi se sā o le Asosi. E le ngata na o le taria o sosoani e mai e le tātou māroa ma le mtanga luenga. Ai e mawhai po i e whai whatoanga o na tali atu i tau ma mana o ngā oro whapea o na pia ngai ma le tātou māroa. I whaenga raka nei Lafumanu. Sa pia nsau noro whionga. Ia o le Most Challenge Subsector lea le Aukuso. O le livestock ma tau whaasa o ina rapa. O na e tō talo e no masina o mwhai una fua mai. A tō ka pisi e ua masina o mwhai una fua mai. A tausirimanu. Ia, e tausirimanu. O mō tangata e tausirimanu, tangata e te rero. Wai alu te taimi o tausi. Ai, o le... Tau fwere nā iai tātou o lo pai masui o le tātou tausi nei. O le tāua, i o tō sila fia mo tātou marama whātasi. I anama tau ala tātou mālo. O loo tau pai mai eru tātou mālo e tātou ke tongi maātua. I atina ino o turanga tau, atina ino Lafumanu tonu tātou nuku. Ai ni tae au, ia ua manino mamata no fia le saunoanga. O le toiranga ngā
pea le tō pā, maua le whautanga e rupionga e stāt. Ai a wāle tau te ino le sā o le tātou matanga kuenga. Ia, wa tele fo i na mātou titiro atu. Ia o roo alu lawa i uma le tātou matanga kuenga e vai taimi. Ia, maua le mālosi o tino ma le mawhau. Ia mai le tātou Polokalame POVIMUA, le ngata i le POVIMUA, ai ua uma no whai le i ngā whonoa le te Asosi nei, ina ua maea o na suia le whaavai o le Asosi ina ia raumatisia umai isi manu olo ati na ai ratunu. O le a whaao o fo iai ia le tātou Polokalame e sa iria vanua, ina ia mawhai o na whaatau i te tono whaatoanga, a le suia le Asosi. Ia toa ngā manu e se roa ati na eina o tātou tunu. Ia a wāle konga tau mawha. Ia sa mātou tala koi le nei tae au i Rauwhionga. Taimi tala pinari i ma tu amal fua. Ia ko lau i langi mā Rauwhionga. Te reina rawa ia le ia iu te mawhaibo kia ngai ma Rauwhionga i wai aso. Paua leo le mea lupa le Asosi o marukua pe Rauwhionga. Ki afu le nei, ia langa o le peo nei saungo, o le POVIMUA mua le nei whai. Ia, a mata vai tato minsta. Ia, o le ero la eira e. Salani si tenía la ese muerto. Ya, voy para estar suma para la ley. Le fue de otro en la fecha Aufai algo pura. Ya tu era me fue para poco. Ahora tal no mai fecha au durante tau Lafumanu. Ya, olai whakaita i whaite au tau si ma kofi. Tai fo i pai a sirasi ua tātu au whia re nei tai au. Ai, nā pā ngā soro le si whaenga o le tātu Polokalame. Koro i ari le tāpenanga le mtanga kuenga. Kono tātou, musi whia Rauwhionga e le minsta. Ko le si whaenga o le sosoanu i a tātu Poloketia ai pē. Sa mawai e le tātou Asosi i a tātou paelo i o le malase. Malase o le toenga lea o le whaingo suka. O le ngā tere la e whai e ia mea ai a tātou Lafumanu. E o te rotero tātou ia sa tu whai e tātou malase. E le o sa o le whaava ina o le tātou malase lea. Ai o le a Papai foi o tātou whamui i le ritai au. Ai se i sauni mai te tātou vaenga i PhD. I te tātou whakaita ingo o le tātou mea aile o le manase. Ia, o na koe whaua ueda o le tātou Polokalame. A tongi petau ni leia mo. Mo mea ai o mai romo kopi tonu skopi. Ia, ia sa mātou tana lea, alo whamai lea tua. Ia, tasi mai tātou i tō enga o le nei aso.